Ban ai kejing syakri ke bak hampaka, bat ke janai nakabenta jong keri bat ke jat bin riu, uba HD Wellston upa day uway di nong thokot ke jela, mentak sing sajan ke arpau trik unaitung arjar pusau, ulayo ban pelaj paj ba, sagwe pat ke kot jong u, kepala ai kerteng, ki bomman, hagi jaka beneng, ya kepala pelaj paj ba, u MP jong ke Shillong konstituensi, u Dr. Ricky Eje Sengkon ulalong kumukongsan, hagi jingilang kepala lengkot, kepala long haka hall jong KGP Sinat Sepngi Hall, kebadan mission compound Shillong. Ulong ru bakajing tho jong u ya kana kot kalong lengba kajing syakri kamde manlong tang haki sau kenro jong kaying mane ne tangi ki para banget Henry mat pen iru iki we ki mensim ki bamat iki jing e hakajing syakte syakum hakamensim peman jong usoitan ulong bakajing tho jong u kamde ban kamai pisa ne penya yau Henry banyarap iki bru ki bajat larem Nagaliang jong ukongsan haba ai jingkren ulong paling ba kane kot kan long shisha jingker khu yigi ba pule ya kane kot namar hakane donru ke jubab pan pelaj na ke jingsha te syakum hau boman hakane gasngi lawan don lang ki pastor ke balang bakntup yu pastor WC Kongwer ublalong kum sembut kongsan ringkat ki bahing hasem jong HD W stand bat kui bla syakot ngobha bat ya kane kot lala banyo na kedukan jong kerikasi book agency Sinat complex bat kui kidukan dikot bat kador kolong shispa arpo tingka kawai Hajan jome ap lay bukpa jome bahab neng. Wana khamat ka khet jome di snei jome ap lay. Wana nam ye gane ka kot ap lay. Ka bau shakri jome. Wala pan ko mo ira di. Ya ka ban tho ya kini kentin ki baranaka. Kamrad ba e na ai mo yame. Na ka ban ta ka jing ko mo ka jome shakri jome. Pat ka bla pula pat. Yang i kumne begin dona ka ni ka por. Sakhi kun rap ye ni ga kot ki paman lagi kencap ne try be ye pun kentang ye kan ga kot haga kerteng ke badon bor jom ye jisu kan ran pamano ki ba shem ki ba pule ka kan rap ye ke le yok shisha ble ye ke jingker khu pamayan play jom ye jang ke imlang ka salang iwe jing rawai bu ong ki khun chano kisi awak dia po YouTube film dia kata kikun sana ai kateng ba uruai tang sila ni arlain gini kintin banga sot uang kumne sepang ka jingjak jang society uang sentiu ka ri ki telor klempor ki du ka bor ki hiar ka dor namar amsyam la saindur bha ya ki dala ki kemi ki kepa kata dei ka bentang ka ba na lor ba ka jat ka imlang ka salang nang ta kami sekane ka jingya lek jong boman kalawan ngajing pasiaw hanga banga day man karteng ya ka kot ka jonga kata ngayo madirive ka karteng jong kot jonga kini ba pipila i hangne ba ngayo ya ka karteng jong ka kot kalong ki bomman hagi jaka bene ba ngan pule ya kana ka dekot ka ada khat haktin kasi ka bangala pule hangne haga banar episode nriu khat ar bong nabaga jingle jong i kamlong ya ka snam ba dia ka do hanre ya ki hima ya ki bor sansar perthai jong ka nega jingdum bat iki bomman bakan zaman sim haki jaka beneng tengah sim ya ka title jong ka nega kot ki bomman haki jaka beneng ti haka jingsi syang ngala penmi sautu ligi kot kumbai reverend chairman ila ong mantan sautu ligi kot bat ki kot ki ba la ya yo hadu kata henry ka popos ke jong na kamde kan pen ya ye haying ru ngasa jong hai kata ka banta ngam thok na ka banta ka jing pen ya yo lada kami tangga bai pring ke jonga that's enough ka jingmut ke jonga kalong ban yalap lang bagi kot ki bang atho man pen im ki we pat ki munsim jadi nomor kata kadau kita ki kot ki ba lightly ngala da tho ka way ka kerteng kalong lucifer bat ka riba ya bal hakasnam araja chiko ka baar ka dai satang hajing kan mau kasnam araja kadar ka balai ka dai ka thma bakan jamun sim hakasnam araja khatsa bat ka ne ka ba menta ka ban sami kita ro lightly kita ngalale agadu ka first but second edition but la kila ya iyo kumba panat riu hajar kopi kita kiko nas ternat ba iwe pastor rangba jong kasinat jangi ong ba bawels itu dia bawel H2Ls yang daerah thakot ma pi ki riu paj ba
Kalau baka yai ha nama balai film confine ya kata ya ka jing thok jong pi tang ki sau kan ro jong kan ya. Dia nama kata berkhait di bamde na kan balang ro gitu. Tengah semua komen sigon kata jing ai mensim jong doktor, nriu hajar kopi kita ki kot ki layat. Bat kane ka bakado menta di boman kampat de ka bakado le sing anang don sagawai. Di boman ki jaka beneng kesenam arajar hapusa. Kini ki kot kung mga yakran ba iway persapurin jonga, kilalong si Syakung kiseris, kaway adin kaway kilong interlink interconnected. Nadu ulus si farbat kari Bible kamut kadai si tangga jingile pakai zaman sim, nangta katma pakai zaman sim le kala adai lepa bat kumju gini ki boman hagi jaka beneng. Ti hakani kakot, dabran caman ngati beniak parna banjur si pangga jingrung jong gimen sim boman, gimen sim ksuit gimen sim krai ki balembuk ki balempat ki beriu. Bakin kertat, bakin pangbur, kat hadu bagi doktor kimlap jing pang ko malah omane, pat kimla rowan penkia, haba mlap jing pang dan penkia kuna. Ka jing ban thame jong suim jong ka jing dom yi ki breu, bakin ino yo blay bisi syabat but ye ki blay khala. Haba ki breu ki kampang na ki mensim boman, ki ut ki karhu kata de gawai gadak ka bakin so. Haba ki yo mensim boman ki ut ki karhu kum kimra. Bat persan bat raman kumutlen bat kum ki sentiment kata kali gadak jong kita ki mensim boman ki breu ki slotan nat panlik phaknya phak kriam phakkan bat ban mare sikin nongle bertong ban ya kawat iki sakri ki jong trai ban duai ban ya selok bat ki kawai ni kila nong ki bahakan ni kakot ka ban supply kadai ka jingle IT sya ki nongle bertong kata kali kawai kan lanong ka bangada ban ka jingle IT sya ki nongle bertong kabaan pat sakaway pat kalanong kabangan sakut no sakaway pat kalanong kabadanah ka nagakot kalong ka signature campaign jong kiksu kiniya iya kata haki kanro haki siya jong kasor kitap kijing proy tak ka ba film itu ki graffiti ki ba film itu ta lada fi ong ka signature bom idei lada fi ong kita ayu rum dai andrai don gi ba ong ya ka ba kita ki nong le ro ki pen ki le ka signature jong ki haki kanro jong kasor pe orang kawai kesor, kisinong padan bakaran, kabalang padan bakaran, kesokar padan bakaran. Andai kalau ada ke ISO, kalau ada ke jing injury, apa yang pun kita merok jong kesor berok kau nak scribble lo. Kita pijat jing soy jing san ayu hang tu. Tidak ni orang baki le yang kena tangkap ke porman men. Ki orang gila di kita ki brew ki drop ada. Haga di kot ru, kawang ki paman haki kenja kaneng. Ngai kita ke jing le, kawa ngigima kabala pen scam ru de kijing tho jong ni ramba ka krenye katahi ikren chpa me jipam juga do kaba Lechi hospital ki doktor kim lok jingpam kabo kajing kim don juba enten kadawai ko ki ai aga jaga ban pan bha kana pan sliu pan ban te ba nanta kidon ki jingpam ese aga jingmut juga khat Nudun kau ikat jimpang kaba kamta mo gaman sim kaba tan bagin smotu tan panai kataga mo ka pan diagnose ani wat pan ai ka prescription ko yan te kaya kaba i heli nam tho kalong wame i warna kita ya taki chire kaba brew uma ha kini ki ha kini benta kamtam ha kita ki inja on jadi paman haki kerja mana pun mau dulu ini long balai begitu di paman kita nak kita cakap balai kata abi kalau ke paman ni hiru kum di brewi ayla tahu orang Kristen orang Kristen te mat nasib apa sih kan mau ini nak jingkren ke jadi nongtho jingkren siapa jinglong jingman juga pakai kayak kebangi i syak pun kren dia kena jingsisa kamtam aku maga jela ka jongi kabang chukren nagapor siya kapor iong ki barok kistan nalarumpe kaya ka baja ikin krumpe ki jongi nakran ta krumpe hi sosi ba kung ka jela ibat ka kerdan ka baningkum ha ka cimpat cimpra chokinong imong sen balay no ong kumta ka daw kalong statistics gitu và sau hồi là cái chispa, trong cái long yên long xem hay cái jala jong,
Jadi kita yin ke bagi di female headed household. So apa yang kita yang bagi di female headed household. All India 14%. Hangi mar kumpong. Kalau ke kabang hap pandu cipri. Agak juga por ipek na kawai pat kapang nyo pusaw ko insan kendai iba kambil di Kristan. Kumno kabakum kata kanja, kumno bakum kata kan long hagar ka jela ka bagi kejungi. Di kedaw hi kalong namal kabakot yagi. Nget handi kumki banget banginyit yalagi. Atau ngidei em dita kumong man is the master of his own destiny. Kadai kata kaba kajin im kajunga jungpi mo kashong haga choice kajungi haga decision kajungi yano minje yano min bentai kani ka kot kahika yini naki tuki kuma nadi content na soba ai hani e tho ini ya daga jinglong jimang ya daga context rei ka basotnat kalong ndai tang pasu tho ya ka jinglong jimang rei ngai gedonru a solution ha kani ke jintho namar kumba ki long hagin ki siki por ki bon ki complain ki bon ki basu kren tang shipang ka jin bombet ka jin bombiang ka jin tuna wat kum ta ter rei ban ai ya kata ka solution nda te ka basu mat kalong nget kiban pulih gini kakon kini i hamne ya ka chin shisha ya kata ka reality ka bangi im ha ka bakum kini ka juk para ka juk ka por pat ka ba khams no tala kalam ba pren ka bakum kata ka don kala ka lenti banai ka ba khams no tala kalam ba i kundon kambu da ka nongren da ka tin ka chonglai kumbangi rakhi ka women's week a theme to theat ega jin shisha parwadeno eka panasmo paritam ka jin shisha ka balaman palai ya Ukristan ke Kristan ada ko pakai hidup bolak kowe pamdam da kowe pat punya na pan wan penidon benta pan plate ini ka kot de jat ba kot ni the chief guest na yo pan pet di kot tamba na plati nam yo pan am shi yo ko por pan pule ye kot rei tang lagi content na sotho ya ka jimut ka ba jeliu ka ba nang tu te ke ka ba ka ba na shom kum tu pan om ke ka ba don kam pan kren haga beri pat kanika jimpulai tik ni kot ai lam nga shikwe kere kentin kaba kapal thai ko man is the master of his own destiny man is the master of his own destiny te ba now we ngam juga ha berkata kajin kren but tapin shishalu da ko we gijin tho kajamu ojum Jeremiah prophet Jeremiah shipo afulai nan pule gen ke benta bong atrai na tip bakalenti ubriu kamlong ha ki huk kamlong hau hi kamlong hau briu ubaya pan bai ilaga jinjam na pleb yang mo atrai natip bakalenti ubriu kamlong hau hi man can never be a master of his destiny kata kalong ke jinshisha Tenre hujuk ke poru ke sompat ko beliau ke beliau ani ke man palai luat pengenci. Te hama perhat napet ye gideki konten jong pot ke jong pi. Kai ke bang syam hang tu kalong papi kren ye konteks pi present ye konteks jong kalong beliau man beliau. Bat habanga bersama pan baik di tan lagi konten kemalapan ring door kalong bahwa konteks hanga kuriu sibat hangi ai
kedon lagi bentah. Oh, kemet, ketika jemput jemput khat bat kemensin. Kemet, kejemput jemput khat bat kemensin. Kawa, kum ubreu kum kabreu. Lagi long ki Kristan, lagi long ki Kristan. Kami syagi, kejiat nanti kejongi. Nado bau breu uha. Nada kaburam kabau breu lapun ko. Nado ala shock you Lucifer. Lembat kita nombor kita. Ini Lucifer kai mau nuduk kita revival.